Sir, naimbag nga oras mo, imay kami dito yung opisina yung sir tap hindi ka sakit. Umay milang palawlawagan, dito'y naiisarita ti may isang kalugaran nyo, kabarangayan nyo sir, nga kunana nga nanipod da kayo tinagtugaw, ket haan pa'y nga nailislis at naga na para karigiti ayuda or dito'y akap. So, naimbag nga oras mo, kan anat tinagpaiswanan na dito'y sir? Detakit awan kinapud nga na detangahan nga maalalay suna. Uray intay kita yung record ti agtuptupad. Namin aduda nga nagtupaden. Hanlang nga isuna, pati pamilya na, may ramdaman, asawa na, anak na, nga nagtuptupad. Ti problema lang namin, no tayo may sa kabalay da, nalpasen, tiket da, to si Maruno, tayo may sa mga member ti pamilya dan. Kaya kumakit iwaras tayo. Ti pinag-ala ko matupagit, tunggal may sa pamilya, may salat maala. Ngayon ti problema, ti kayat na, no maala tayo may sa pamilya nan, to si Maruno to man nga ada ayudan, ti kayat na, tayo may santuman nga member ti pamilya na ti Maikan. Okay, sige po. Ti kasdeket hangkumet itol tolerate ti kayat ko tay maiwaras amin ti maramanan amin sir. Okay po. Sir, dito pa ko na ng dating nga barangay Tanod itay napalabas nga administrasyon. Ngem sigon kanya na circuit kaslang madiyo kano kayat nga alaen isuna. So anat kinagpaiswanan na dito sir. Han nga madi nga kayat nga alaen isunat han ng mga yat iditay idi campaign period pa lang ti barangay, imay isuna iti meeting di Abansek, imay nakunes-questionaran. Oo. Tati naibagak namin idijay, nung mabalbalin, total adumet ti tanod tayo, 24 hours kumat pinag-duty dati barangay, tatno, ada emergency, ada dagos tarayan ti bumarangay. Tapno nga uning nga mabanog da. Anda unay mabanog da. Bingay ta sa nga pulo da mabingay-bingay tumed lang tay oras na kailan pinagkainaw ang pagkakaintindi niya isunakit 24 hours nga duty. Okay. Isu ko nakhan nga kasta ngimti insumbat ta kanyak idi election pa lang ti barangay no kasan tumed lat patakaram hangkon to kayat agtano din no sikantot mangabak isu di na syakti nangabak hang talaga na i-renew isunat appointment. So mismo nga isunat naggapuan DJ. Okay po, oo. So, siyempre di nalpas election nangabakakon. Hangko talaga na i-renew ti appointment na kasi nga ti sa una kanya idi meeting di Abansek idi election. Tingord ko na sir nga pig dispersal iti barangay anak kinagpaiswanan na dayto taada kano na i-promise mo kanya na yung haan mo kanumet nga na ituloy nga inted sir anak kinagpaiswanan. When puddoan ko talaga inted. Okay, kaputa tay imbaga na nga ito'y sangot barangay. Tay ko na kanya kon si sasango akpay. No hanak alain nga tanod. Ang kanto pulos butbutusan ko na. Anak tas lang intret na ka. Butbut ngin na. Okay po. Siyempre gapula amom lang nga na ikang kat pagsayatan ti baboy. Ikang kat pagsayatan ti baboyen. Ikang kapay santo inbagampay kanyak nga no kaalain nga tanod. Hangkad to pulos butusan. Kasla syakmet, kasla nasaktan nakmet imbaga na kasla napabainan nak di kakadwa na agtupad. Ikan ka lang nga ti dispersal nga baboyen santo kayat mo pay alain ka manen nga agtano din yes po di mo pay lebaga nga kayat mo amin bukudan lata amin so ka sumamaan loob ko so tayo sa una intad ko lat sa bali nga talagang mabalin nga qualified talaga okay po syakit na isa una pa nga hankam nagkakadway election when pud no syakit yung mas asidig kadakwadan iso damit lata damit latat umad adayo aduunay sasaudan no nakatalikod ngem no ada masapul da kanyak nakasaysaya okay so kahit nasawan sir no kas maringan ada dagiti kasapulan ti pamilya na isuna mismo matlang o may da iti biyang no sir ti pamilya na sir okay po so iti sitwasyon da ngamin sir kasano iti sitwasyon da iti unag ti barangay sir awan met amok tani tay asawa na tricycle driver met. Okay. Nama ko na nga awan pagsapulan da. Isunakit, agtaltalon met, adamet ang komuno pa, adan sa pa'y tarakin da nga baboy. Nung so, na nga awan
awanda han nga pudpud na di dyan. So adala dati na isarita na sir, dati na ibagana iti biyan ti JCQ, ada nga talite rikna nga panagselos karigitay naikan itay na odi sir. Tahaan nga naikan iso na. Tay ko na kung idi nagbarangay assembly kami idi Sabado. At damit isuna. Abayhan pa ila ijay ti pinagdamag na ta inlawlawag kumet iti kabarangayak nga ti islat kot akap sang pulo. Kasanok di nga yun dito sangapulo no 800 kayong agbut-butos ito'y barangay. Tay inobraklaan yun tatno makawaras tay sangapulo nga na ited iti barangay ko nga islat. Tay sangapulo nga imbes nga tay awatin da kumakit 3,000 kinasaritak tay mismo akin nagan nga nung mabalbalin ibingayan na latat dabduman. So kinayat damit ngem no tay ko na nga han may ikan awan kinagpaisawanan na may ikan met isuna ngem ti hangit nga mabaling nakan kanayon nga isuna lang tati kayat na ngamin ket no may kan isuna tun sumaro no may kan man tay asawanan no may kan tay asawanan tun kayat sumaro naman kayat naman may kan tay anak nan hanmet nga mabaling na kasjay dapat iwaras tayo. Okay po. Lastly, Apo Kapitan, iti uneg ti barangay 1 Vintar. Kasano ngamin iti intay panagpili karigiti may ipapaayan ti ayuda kagrunaan na digiti aggapo iti biyan ti gobyerno tayo sir. Ti may ikan ti ayuda kada kami sara ada no ko ipaskwasa da nga qualification. Okay po. No detoy maudi nagtupad ket ti dapat maala farmers. Okay sir. So dagiti farmer dagiti aggapot DA nga listaan isudat agipasat nagan kada kami nga qualified. Sa agpili no agipasa dat kas pagarigan ti farmers ko 20. Okay po. Ti maikad lang ijay 5 lang. So 5 lat mapili jay tay permi ahan pay nakapadas talaga agtupad nga within range tay edad nata narigat mit mo pagtupad din tayo santo ano tay makuna nga okay senior citizen dan. Hanmet nga mabad kasi no senior ag medical kapag hangkomit kayat mga nga pagtupad santo hanmet nga fit may fit health na nga fit tay health na. Yes po. Narigat met na makabasol. So pilpilik talaga tay kaya pay talaga bagbagin at titupad ket hanmet nga kasla pidot-pidot ka talaga 4 hours ka nga continuous nga trabaho. Dati ko na napagayam Apo Kapitan nga digiti BHW tayo may ipagarup nga handang panagsursur ka digiti barangay. So anat monitor mo ken kinagpaiswana na daytoy Apo Kapitan. Amman met agsursur met ti BHW ngem ti BHW ngamin ti ubrain da para ti health. Okay, no tay concern na ket no amuen ti kalagayan da han nga trabaho BHW di jay. Yes po. Trabaho BSP ok di jay ta isunat para census ti barangay. So kumusta ti trabaho na sir? Okay. Okay met sir. Na nagpasmet amin ti census ang kay paspasamit census ti barangay. Okay po. Sir, kalkalpas iti assembly meeting iti uneg ti barangay so anya digiti kaslang napagsalitaan nyo sir nga daytoy ket pagsayatan iti intero nga barangay 1 iti Vintar sir. Tay ko na kon kalkalpas ti barangay assembly mi adamit isunad jay. Adagayam concern na apahan nga nag-erase ti ima santo nag-question kadakta at least nasumbata ko matay questionar nan. Ang inlawlawag ko met ijay nga sangapulo lat islat nga naited iti barangay ko. Okay. Kasanok nga bingayin ta sangapulo nga islat inti 800 inlao ko pay ngarod nga kayat yung kadi nga sinagsasanga gasot kay latan tatlong maikan amin. Madidamit kaya. Madidamit kaya siyempre narigat ti pumila. Requirements laingin na kentay akap nga maudi nga naiawat ti barangay han na siyak lang ti nagpili. When dagiti dadumapay nga politiko dagiti leader da indiretso da kanyak sanga punulat di manon kanyak. Sige po. Dagiti dadumaakap nga kunana nga paulit-ulit. Dagiti jay dimeretso kadakwada isuda dagiti politiko isuda mismot ng ala kadakwada. Nagdiretso kada hanggang dimalan kanya. So awan tikas lang isu tay bagbaga na kan kanayon nga isuda.
Isod dagiti kayat na nga Hinangat nga to nga posisyon. Tay Okay, sir. tay bagbaga na nga kan-kanayon nga isod dalat may ikan ti akapen dagiti leader ti politiko isod kan-kanayon nga naikikan. Okay no, kayat, po. no DJ ti kayat na nga sawen. Okay. Sir, no, ada ipadanon mo kadagiti kalugaram iti Barangay 1, tapno di ka sakit, awanen ti tumpar pa nga kastoy nga pasamak, kang runaan na ket main involved dagiti ayuda nga gapgap po iti gobyerno tayo, sir. Tay ko nakmet ka barangayan kanayon kung nga ibagbaga kada kayo, no kayat yut agtupad, umay kay ito'y barangay, agpalista kay ken secretary, tatno, maipilat nagnagan nyo, amoy met ket hanmet nga makaanay ti may iti national government, pag iso pagbibingayan tayo.